tačnije Purodon, koje su prirodne kapsule, to morate da znate naravno, čiste organizam od parazita na potpuno prirodan način. Evo nešto što kažu nikad ne znate kada vam je potrebno. Purodon rešava problem sa bakterijama, gljivicama i virusima. On sprečava nastanak gljivičnih infekcija, nadimanja, alergija, polipa. Uklanja simptome, ako su oni aktuelni, a u slučaju da se simptomi nisu pojavili, preparat sprečava njihovo pojavljivanje i poboljšava imunitet. Purodon kapsule, je li tako? Da, sad ćemo o tome. Ajmo malo i o tome. Purodon znači dodatak ishrani, koji može biti vrlo efikasan u borbi protiv parazita. Svaki čovjek nosi sebi razne bakterije, viruse, parazite i gljivice, ali kada njihova koncentracija poraste, to može doći i dovesti do raznih zdravstvenih problema koji mogu pogoditi digestivni trakt, respiratorni trakt, kožu i mnoge druge organe, uključujući čak i mozak. Procenjuje se da više od 50% ljudi u svom tijelu ima parazite i poluparazite. Paraziti su organizmi koji žive na račun svog domaćina, hraneći se njegovim ćelijama i polažući jaja radi umnožavanja. Obično se nalaze u sistemu za valjanje, mišićima, plućima, ali mogu se naći i u jetri i u mozgu. Paraziti u ljudski organizam dospevaju preko hrane i vode, ali mogu dospeti i preko kože, iz uzokože, pa i u jednom insektu. Također u organizmu može biti prisutno više parazita istovremeno, što dodatno može zakomplikovati zdravstvenu situaciju. Postoje 342 poznate vrste parazita. Purodon se može koristiti preventivno, ali i reaktivno ukoliko smo zaraženi od druge odgovarajuće terapije koje su prepisali lekari. Može se koristiti protiv svih bolesti koje izazivaju parazite, pa čak i bakterije i gljivice, ima jako širok spektar dejstva. Može biti uspešan kod bolesti urinarnog trakta, angine, polipa, sinuzitisa, tonzilitisa, perotisa, eboreje, papiloma, bradavica, pigmentnih vleka i astme. Purodon je dobitnik više nagrada, kao što su balkanski pobednik i prvi Oskar Srbije. U mnogim zemljama je odličan kao hitologni lek, gde se prodaje po znatno većim cenama nego kod nas. Oslobađanjem od parazita pojačavamo svoj imunitet i na taj način popravljamo kompletnu zdravstvenu situaciju svog organizma. Povećanjem imuniteta omogućavamo organizmu da se lakše izbori sa drugim bolestima i zarazama koje nas, nažalost, vrebaju na svakom koraku. Postoji razna svedočenja korisnika ovog proizvoda koji su imali zaista neverovatne rezultate, počeo od tretmana bradavica, regulisanja probave, nepoznatih bolova u stomaku, narutarskih stomaka, papiloma, zatim popravljanje opšteg zdravstvenog stanja organizma, znači imuniteta, sveukupno boljeg telesnog osjećanja. Ističem da je proizvod zdravstveno ispitan, ispravan i registrovan, što je veoma bitno, imajući u vidu masovnu pojavu nelegalnih proizvoda, čija je zdravstvena ispravnost i delotvornost pod velikim znakom pitanja. Preporučujem Purodone uz napomenu da su se rezultati videli, da su veoma vidljivi, ali da opet imamo i individualne, znači, individualne reakcije. Hvala.